dam chiang ha mo lungmali phosin nan kut kanen tlai than ha thonghi kulang nga vaute kulang nga Zinglei Thawngchimnak dak thok changlai pangun thabor kasi PDF zolan ni World Cup training guiding in mithar somnak an tua than chimradar huchungtal asimi chimram tidim pengshambun PDF zolan ni World Cup training guiding in mithar somnak an tua than I training kai adu mi World Cup thar an chawlhan ma kong chathan an chua PDF zolan a lu adu mi World Cup thar ha chu ZFU PDF zolan ni kan ngai mi World Kong le ramkhel kong velte a chawhlang mi a selai tlom bi kum khat chung pumpek in rian atron khomi le ren khin mi tamtling te in atron khomi a selai I chunglai nol pek mi tha te in azul khomi a selai atlom bi kum heria tling mi a selai I kum heria tling ri lo mi a si a chun anu le pa a si lo a achung khat pakhat khat I lungthin pi nak a her chi lai angen dam mi a selai I mi phun biaknak le ramkhel party thaidam nak ngei lo mi a selai pumpak pakhat khat ni a si lo a bu pakhat khat ni fial ruang a ral kap tlak a tim mi selo in mate bikhya nak te in ral kap lu a tim mi a selai tia ZFU PDF zolan ni matkulan hi zan a anlak ter ZFU PDF zolan ni avoi hlenga nak kaltuk chon nak basics military training chu alwan chia manil hai khat a khan tlamtling te in andi I tidim khopi lak nak ding cha a avoi hai ruk nak basics military training guiding in mithar som nak an tua than tia thai si Mizoram ramkul Myanmar ripong a shamnam tam ngai an tlai Mizoram ramkul lunglei khopi in pakhat a ramri humhim nak la tu phu BSF le Mizoram palik fan ni manikul le ni hi a shamnam tam ngai an tlai kong Mizoram media pol ni an lang ter lunglei khopi in pakhat a shamnam tam ngai chu angai tu an selai tia zummi minung pathum he an tlai na an tlai mi shamnam pol chu 7.62 mm AK series rifle Guanfang thongrukzan ni corders thongkhaza riat meter apwa khomi theory zaruk safety wire pull meter le adang theory pol an si tia Mizoram media pol ni an lang Tangu peng a tangko kai leo mi ngak chen nu tlai shem in tha tong paguram then tangu peng chungkong khwa a tangko kai leo mi siang ngak chia nu pakhat chu tlai shem in tha tong I palik ni anin kam a mi pa pan ni an tlai na tlai atong mi pa pan ni chu fakpi in dan tat nak pek ding in tol chung mi ni nol nak an tua tia thai si chungkong khwa a tangko kai leo mi siang ngak chia nu pakhat chu alwan chia manil hai kwa zinga khan nak in a tlai shem in tha tong tia nun nak liam mi chungkhar na he nei niam in mi le an chungkhar ni manikule ni li a an chim anni chungkhar hi minung pathum an si anu hi jing swimia lam panga la chiao shong in rian a akal I swimia lam pariat la chiao shong a in a tin afanu chu athori lo ruang a wathang ding in akal I an rak tha nu a chaok in an khu mi alu abul deng mang mi chu a mu alu abul deng mang avun long ni a o ngakchanu chu nam in a kong an rak a I anun nak aliam tia nun nak liam mi ngakchanu chungkhat ni mezema news a achim nun nak liam mi ngakchanu I apa hi an khua I a mi thinga nak se a zan a rentuan mi a si I anu hi jing swimia lam panga shong in thilfun nak nga to ding in akalcha a ama te long in a liao a tlai shem in tha tong tia thai si katunu hi tangko kai leo mi kumhe ruk ngak chia a si I an khan a emak pulang mang mi a si siboi tuan kadu ti in izwam nak long thin ngai mi song a si katunu tlai shem in athatu pol hi thi dan tat nak pe kan sinak ha kan som chiao u tia nun nak liam mi anute ni a Facebook chamhai a atial nun nak liam mi ngak chenu ruak chu tangu sejung a an kalpi I chaklat nak an tua thildik mi achua kho nak ha palik sin a nol nak an tua I a herning in kanin bom chan ha lai tia tangu peng tol chung mi dir mi phu ni an chim tol chung mi le palik ni an long shen mi ha
anin kam I a mi pa pathum chu an tlai hna I chu chung a minung pakhat azam manha pol hi ngak chanu I apa hoi le an si I an in a alu chuak lang mang mi song an si atu hi palik ni chaklat nak an to chong ma liao tia tol chung mi pakhat ni achim ve nak liam mi ngak chanu ruak chu manikul le ni khat a khan an vui tia thai si Imphal thongin in chin mital in Myanmar mi thongta kul lasari chu SCC sin a an ko than ha Manipur kul Imphal thongin a thongtla mi chin mital in Myanmar mi kul lasari chu alwan chia manikul ni khatnia khan Manipur no ngai tu pol ni lot na an pe ha I SCC ral kapsin a an ko than ha kong India for Myanmar dir tu salai dau khar ni manikul ni li a achim salai dau khar ni chun SSRL kapsin a an kwat ni ha hi alhan a India ram a alut I SSRL kap ni no ngai nak an lak nu a tlai atong mi an si Myanmar ram I an kwat ha zong a an him nak an hur swang lem lai lau nu pakul le hak chia pasari ti in an di lak minung kul sari an si I an zati in SSRL kapsin a an kwat than ha tia achim tuan deu zonga khan India chawza ni Imphal thongin in Myanmar mi thongtla pol chu SCC sin a voi ni an rak ko chang ha I atu tan hi chun a voi thum nak an kwat ha asi an kwat mi na minung kul sari chu chagai ram chan le magwe ram chan chung I a mi pol mi phun le chin mi na an si SCC ral kap ni sham sham in no ngai nak an lak nu ram chung boi nak ruang a India ram lai a rajam in ador mi Myanmar ram mi chu Manipur no ngai tu pol ni kamdang mi an si I thongning lo in kan ram a alut mi an si ti in an tlai hna Imphal thongin na chun Myanmar ram mi zale kul shong an tang ri I aren nak in lot nak an mu kho nak ding a India for Myanmar ni pezul in India chawza sin a nol nak tuan tim tia thai KIA le PDF cheu khat chu TNLA ni an tlai hna I an kut an thlak hna Kaching ral kap KIA Southern Command Headquarter Brigade Fotang a mi battalion somthum li le PDF pol chu PSLF TNLA pol ni ral kap thajang tamngai in an fu hna I kut an thlak hna kong Kaching ram thonglang nak shampi ni manikul le ni li a video he an lang ter alwan chia January thla shamthok in Manikul ni thum tiang siaram ko chaklai I a mi KIO chawza Southern Command Headquarter thong KIO KIA I ko khain pe tlai nak zongtal in KIA sakhan pasha chu taung ral kap tian ale ni an lak I kachin thantar an khai mi an sho piang ha tia KRDF ni achim siaram ko chaklai a tian ale le KIA chu maram kong a an boi ngai I TNLA ni KIA ral kapol chu thajang mang in an thol na pin a kut an thlak leng mang na ruang a KIO chawza ni siangram ko chaklai mi pi du nak in thil tlan tlin tar zuam ani tim kong an chim nu a TNLA ral kapol an chol chak ning a zwal chin lang mang I kapni kar ka daw nak a chuak sol lai tia tol chung mi chu lungre thengai in an na tia kachin le siangram kul thonglang nak shampi ni an Bamole pantang pengtal in ral mai ka daw na ka SCC ral kap thar zathum leng an thi an chung khat pol sin a thong an than du lo kaching ram kul bamo peng le pagu ram chan pantang peng ka daw na tal in ral mai ka daw na pol a SCC ral kap thar zathum leng an thi I SCC ral kap tong bong wei tu pol ni an chung khat nu la pa sin a thong an than du na lo kong nepi ro ral kap thong lak nap shampi ni Manikule nili a achim alwan sia February khathok in mathadi lai tiang Myanmar ram hunkip I ral mai ka daw na pol a SCC ral kap training adi ka mi ral kap tharpol chu SCC ral kap ni an kwat na I chu chung a minung zathum leng an thi changna in athi mi ral kap tharpol I an chung khat nula pasin a SCC ral kap lai ni thongan than du na lo tia thai Munkip in SSURAL ka training adi ka mi chazin ninga hin minung zathum leng an thi chang hi chazin hi SSURAL ka battalion cheu I pe tlai nak telegraph chazin asi SSURAL ka trawang wei tu pol ni an chung khat nula pasin a theitar nak to loading in nolan peng ha cheu khat chu an chung khat pol le an ma he ne nyam pol ni an thei kho chang men
ral kap tharpol I an chungkhat nula pa hna hi ral kap umnak hun I a ummi an si lo cha a thong wathat hna lo ding in SSC ral kap tomba ngai tu pol ni an kham chung hi a si chupin a ral kap thar tlak ding a mi thar kol an ni har sual lai an phan ruanga le kadau nak I an ma le thilo nak an ton lang mang mi zong hi tual chung mi ni an thei chin lang mang lai ti mi an phan ruan zong a asikhau tia ne pi ro ral kap thong lang nak shampi ni chun achim paguram than nyang to sakhan kadau nak zong a SSC ral kap thar pol a big in an man na I kadau nak chan chung a atlom big minung zale kul an thi tia chu kadau nak hun in azam mi I deuh thlan nak sham tlai phun ha sin a phot mi SSC ral kap thar nanlin tu ni achim ve kale khopi a PDF pangka fill in SSC kutang pyu so thi a alut mi pakhat ama te in anun na kala sakang ram than kale PDF in fan an call mi sing thong kha strong fill in azam I SSC ral kap kutang pyu so thi a alut mi kan cho chi chu manikul ni khal zan simya lam pare shonga khan ama te in anun na ala kong kale khopi tol chungmi ni manikul ni li a anchim kanjo chi chu PDF sin a fan an kol mi sing thong kha strong a fiang nu a SSC ral kap kutang pyu so thi a alut mi a si I kali khopi mingla u yem phungki siang in chung a manikul ni khal zana khan ama te in anun na ala tia thai si tol chung mi pakhat ni chun mingla u yem phungki siang in ponga hin SSC ral kap kutang pyu so thi pol anum lang mang phungki siang in chunga chun ama te in anun na kala hi asi mingla u yin phungki siang income I a ummi pyu so thi pol ni hin kalka plak ding a abik in minau an tlai lang mang na an tlai mi minau na hi an tom thi lo tia achim SSC ral kap an kutang palik le pyu so thi pol ni avoi ruknak le avoi kwanak ral kap training guiding a kam sham in kale peng a minau zale somriat nganak tlom lo an tlai chang ha tia Kali Township People's Street Steering Committee KPSSC zong ni February ni ruk a an rak tha pagangyang u lampi a pumpak moto pakhat a pyu so thi pan hi an tlai hna I an zam cha a an pan hi in an ka tha hna pagangyang u moto lampi chung a to chung sham tlai phun hna ni chaklat nak an to leo a pumpak moto hi arak chuak mi pyu so thi pan hi chu an tlai hna kong pagambo cho PDF ni manikuleni li a an than manikuleni thum zing a thanda bin khwa pyu so thi zomin le su po kong khwa pyu so thi ang so win chu pagangyang u moto lampi chung hun ha pakhat a pagambo cho PDF le tangti punha ni chaklat nak an to hna I pyu so thi an si fe tar nak chatla phe an tlai hna tlai atong mi pyu so thi pan hi chu chaklat nak to in bi an hal hna I tomyo lin ti mi pa he kapa sa kula khat in kwan fang thong song nga chu pakho ku khopi deviation zale pakhat a an kwat kong an chim atu bantuk in behal nak an to hna nu mundang I kalpi an tim hna leo a zamani tim I an ka tha hna thia pagang bo cho PDF ni an lang ter pagang yang u le chawpeng chung tol chung mi hna song dau chan nak shamplai phun hna ni thong than nak an to mi zul piak ding in pagang bo cho PDF ni nol nak an Thailand Myanmar ramri SSC khledi sakhan kadau naka SSC ni vanlong in boman thlak I tual chungmi zale somnga shrong Thailand ramlei a anzam Thailand Myanmar ramri pong I a mi SSC ral kap khledi sakhan chu KNLA shoi mi dau thlan nak shamplai phunha ni ka shram an thok I SSC ral kap ni vanlong in boman thlak kong Foreign National Liberation Army KNLA thonglak nak shampi ni achim thong hi kul lang ha mat kul lan hi thok in KNLA shoi mi dau khan na shem tai phun ha ni KNU Brigade Pasari Maram kan boi peng chung khede SCC sakhan chu ka sham an thok I chunit lak non kam hi kar ka dau na afak chu ka dau na ruang a tol chung mi zale songma ko shong chu thalang ram lai a anzam na manikule ni li zong a SCC ral kap ni wanlong in boman thak tia thai si Khede SSC ral kap sakhan chu daukhan nak shamtlai phunha ni drone in an ka masa tanglei zong in SSC ral kap lei in ral bom tu an ra khaulo
manikulen li zong a SCC ni vanlong in baman thak sakhan chu kan kul di tia Karen National Liberation Army KNLA thonglang nak shampi ni chun achim Thailand mimaram ri pong ka daw na ka fa ruang a Thailand World Cup ni ramri thongthon a humhim nak an lak I an tha zang an chon taro tia thai si alwan chia mat kulali zong a Thailand mimaram ri pong KMU Brigade Pasari maram chung SCC World Cup I Hulu tu sakhan chu Karen National Liberation Army KNLA shoi mi daw than nak shamplai phunha ni an ka I an lak tuka daw nak a chun SCC World Cup lai im minung hlei ni an thi I World Cup dang hi khat chu Thailand ram lai a an zam tia Korean National Union KNU ni an lang ter Moya Shambun no Western Command Headquarter le helicopter tumnak munchu zale pasari shamngan in anka sagang rom than Moya Kopi Shambun Northwestern Command Headquarter nama khachung I a ummi SAC Headquarter Zinglei helicopter tumnak munchu zale pasari shamngan in anka kong Brave Warrior for Myanmar BWM in Tongwangwai tu pakhat ni achim Manikulani thum zan swimyalam pakwali somli thumthuk a Muya Kopi Shambun no Western Command Headquarter Nama Khachung I a ummi SAC World Cup Headquarter Zungle MI-17 helicopter tumnak punchu Zale Pasari Shamngan Pathum in Anka I Lungni chu anitin nakmun a atla tia thai si Sugadaw nak zan chung a thilri arok mi SAC World Cup lai athimi le tlamator mi anum la umlaw thlai na kan to aliao asi thong fiang kan thai kho in kan rak than than te lai tia Brave Warrior for Myanmar BWM in Tongwangwai tu pakhat ni chun achim tadaw nak chu Brave Warrior for Myanmar BWM shwemi Freedom Revolution Force FRF yaji ang butalim shadow moyal Democratic Ranger tangti punhani ankalpi tia thai SCC World Cup pakhat shamnam hi mobe PDF sin a phone sham in SCC World Cup a lutar atong mi World Cup thar pakhat chu mobe PDF sin a shamnam hi a phone kong mobe PDF battalion thongkhat pakhat ni manikuleni a anthan charam ko thanglai phe khongpeng mobe khopi shambun SCC World Cup I sham in World Cup a an lutar mi World Cup thar pakhat chu manikuleni thuma khan MA1 metal zun khat he mobe PDF Eagle Division sin a phone I taksong a tangka kan pekpin a ahim nak hun a thading in kan tok tam pek chok ma liao asi tia mobe PDF battalion thongkhat pakhat ni an lang ter tukum thongni kulanga mathachung a mobe hmuram a kapni kar ka daw na afak I SCC World Cup lai thimi le hliamator mi an tamcha a phekong le loin ko khopi im SCC World Cup ni tha zang an chapin a shamngan le chunglei in an ka bom na tia thai Israel chunglei ka daw na ruang a ni khat chung a Hamas roi tu pahnih dal in minung somnga khat an thi Gaza hmaram sizung pakhat chu Israel World Cup ni chunglei in an ka cha a Hamas roi tu senior pakhat a thi kong thongning te in an lang ter chuni thiama khan UNESCO pi hmunhma dang pakhat a chunglei ka daw nak an to than I Hamas roi tu pakhat asemi sala bawel song a thi ve tia thai si manikulani thum zanlei sanga khan UNESCO pi a ummi nasar sizung a chunglei ka daw nak an to I Hamas tangkatlai tu initial manager Ismail Borhum athi Ismail Borhum hi alon chia nili a khan chunglei ka daw nak ruang a hliamatur I sizung a anrak thobul mi asi Ismail pin a adang nun nak liam mi le hliamha tor mi tamngai song an tia Hamas ngandam nak sung ni an lak ter Israel ni chun Hamas pol ni sizung hi sakhan a an man I shamnam pol song an chia tia achim sizung an ka hlan manikulani thumjinga khan UNESCO pi le Rafa a Israel ni chunglei in ka daw nak an to ruang a minung som thum nak lom lo an thi I nikhat chung a minung som nga khat an thi alwan chia manel heriat ni thok in Israel ni ka daw nak an to than I chu ka daw nak chan chung a minung zakhat leng an thi Hamas ni American I nola chua tharmi a chawlhan lo ruang a ka daw nak an thok than ti in Israel ni sola phot I
Hamas zong ni Israel kapol ni an kir hulong a atang ri mi ral phu a kan tlai mi ha chu kan thla kho tin ha lai tia alang tarve aliam chia thongni kul la thum October ni sari a Hamas ka dau nak in Israel tol chungmi thongkha zan hi shrong an thi I adang zan hi soma kha zong ral phu a an tlai na Israel ni Hamas pol le rul nak cha a Gaza ram aka ve I Palestine tol chungmi thongsom nga ling chu ka dau nak ruang a an thi tia Hamas ngandam nak zong ni alang te tu jing kan thawngchimnak chu ma bel in kan dong tar ri lai lungmali post tha zang akan pe tu nan di lak chung a kan nelom tuk lungmali post Facebook like follow le YouTube channel a subscribe or kan to pek chaw ding in kan in som